Mensama korusia, greetings to you ni marang kaun Jesus. Kalangan kiyang kauna kacin mo itang chela sangakan more chela bilika kiyupana kono dinan marainan ranwet ye ni kaunop is choking go to life up menkanakela kaskulen Papahki Kauno atel pai. Suibang kapagapcho au yuto iraila kami pantauta. Ohmwi siwa kot kaun labalap kalanganin kami. Sabato dong kami ni marang kaun Jesus. Sakasaba kalangan kiyang kami sabul mamulimpa kong kit. Kalangan kiyang kami ranwet ye ran kap, maur kap, kasandi kap, makam kacang kolangan manaman kit. Semen mon me karusia pokata marami. Kapungay kami kasaba kalangan kiyang kami. He's come, Lord. Kapungakan kami, He's come, your Lord. Kamu kot and kot akan nan marki kan kot me manaman sampai nan lang pertisang kami. Sepungi yang kami sekaudak yang kami, Lord at kasabat kalangan at bewedi at poida at meur me ye kisakisen kauno. Kalangan kiyang kami songkan makam kacin wiyayang kicher. Semi misalinan tip kompola pusan kakan ke meur kalangan kiyang kami se pepunsa sa sapul mo kalangan kom kati nakar kito Lord pusan kak tiar kalangan sengkak minimini yang kami sengkak hewang kami sengkak transform sengkak wukla wuksan tip wukang meur makom kacung kasane yang ramas koros pun sambawat kapag kiyang kami Lord tunan Bible study word koros me ban doda koros me ban yang bilyang karang muri kapag kiyang kami ngay sarawi sa wasay kit pusang kakte chakan rong sapul mo masan ang kot makang agang koto agang wuya son batako agang wuya son rong kan agang palang awisang tip palang awisang palang pasang kadora pasang dame ngayon dame aramas ikalangan kiyang kami ikapagap kiyang kami yung katin step into our understanding lead and guide us today beautify our life today forgive our sins O Lord kami katin masani karusi mabangkoto momo rin sarawi pagkamakot sarawi make us holy O God. Make us live, oh God. Santa tongki sapul mo masang koros makapulipuler, masang koros masa kumwata kata, masang koros mangisaraw kung kataman kinggit, kitongkit nganan paik, kiwi sa nganan lalawe, kiwi sa nganan so kamelele, maban wai gituin an hel, wagiat so to kamelele, oh God, kum gatin masani, oh Lord, sangan mui dayo met. Makom gacun God story yet sesuatu kasaleang kami at peran boygi at sasa boygi at sawewe boygi sangan wudengkan mangen saud kuya berberesang porin masanaramas te salang arael porang kak rong memelelo kapag kiyang kami makang kit or jengang kit oh Lord wani mong kamo jengang kit salangat ni palingen porin masat palingen pusang kak kilangat ay rongata songkan mesesutukan wewegi kemewe san ciakan aramas ciakan momotso kosandi naramas makaitang kosandi ngayon sarawi ipelianok ni marang kaun Jesus o ikapagap kiyang kami ngano mo sarawi yung katin tiyata po naramas korusia aramas koros magin lukuriyang kami katin masani kamukot ngayon koros ang kautang ngayon o karabarakasak karaba we bless you kaprayang kami at kapeng kasaba kalangan ng kamukaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor amen. Amen. Alright, Chaban Chaper, kalangan kiyang kauno, may kan mag-star pong call, take time, angian sa umaw, ang katsto ewang niya, patrang niya, ipil magmailan, share masanan code, masasan mag-chay wiwiya, mag-chay sa patabatak, tatong kifitiyo wa, share way sili, aramas korosanan, pok tasanan sa wewe, chalanan, more kuwing code, wingkot, waypoy tayo. Okay? Pwede chaikin sa wewek, chaikin suik momotso, chaikin suik wiyapang kauno kan, chaikin kasangatki, apso. Kauno pewediyo, kauno manaman, kauno lapalap, megaros panim sa klaran kauno. Makomuyong ay katiyasang, chabanim sa klananel. Karda ko sampal chan, nanchiyang, takasanting kauno, wewe kita, anane, supeyang iya. So peyang ibo poita koros mimeren kauno, limbang koros mimeren kauno, pepe sang koros mau. Okay? Puksaraw ka dito yang child, every good gift come from God.
every good gift. Kisa kis mau pon ko sang reng Kauno. Karita mi luka yang child and panman. Hope and order. Dan sa machikan korong masa ng coach. Yerameni tidak isme patapatakan ko sang iya ani patangkan sabol mang coach masan. Ko sang nang puksarawe. Okay, chay pan mang kapakap kicha chay mong yung ang connect. Connect ang tokalang Kauno. Sipala chay wewe tokalang Kauno. All right. Iban Pusala tatami kaskas school ki ko to me ye Papahki Kauno atel paikan te kaudak ki yang Kauno atel paikan nge songkan me ko chingka paye kita chay more so na malika ka ebuki isa kriyaw rachige ulit tuaw met pa yarmas makin waun ki Kauno makin aleki aparan sang niya kin kapayata sabulma ko sunatakan Nain aramas mau serikan panan ke manaman nan sapo. Katau to ke kan pan ale kupura mau. Apa nei pan paya mau o kapopo. O pan paya mau kokolata. Okay? Ikos ko saya ko to waun ke Kauno to je pona sagi. Tame kin kapaya kin ke chaile. Chuka ko saya je waun kin ko mi apso ka salaba. Okay, ka salaba ban ko sang ni tame ko preyangi. Me sibala ko soy. The lokaya, the masan. You know kayuma. You know kayuma me we are young child makjebang kung wawnigi. Marain kintakrata rotorotong aramas maukan. Uirailakan me kalangan katakopung. Medpa aramas magin katak niyakin kiwi lawn. Magin wiya totoken natnat ni melel. Aramas mau soja pan sapungala. Soja pan manok-nukla kokolata. Okay, Kauno kin chama-chaman. Kauno kin chama-chaman kamar mau koros mechayang wiyayang Kauno. Mechayang wiyayang aramas. Mas anir ta mechay wiyayang aramas, chay wiyayang Kauno. Kamar mau koros Kauno kin chama-chaman. So kin katingi child ni tuan anso niya. Sabulma anso. Soja kin masak rong suwatakan. Okay, kasi yaki child. Magchild wow ni Kauno, chay sa Japan masapwek nan season ng corona wet. Japan hasta me para rangkot me po child. Okay, so ja kin punot de masapwek. E kapora ke me apang kilang. Ay muntiji kan arpan lodi. Okay, kam melele. Chachampuk saraw ka tiyang child nan kodiali saksilu. Me one world government me Japan chipla me aramasakan makole dija chipokak not buy and sell porque ko saya money me bit money pan frozen up. Okay, money pan frozen up one world government pan counter pokos ko saya wasame chay sa Japan pa is wet chay ko por mi meren Kauno chay lumunji so chay Japan punot ija chay ban kapakap Kauno pan chaman ki chay pan make a way Aban make up away, aban wiyata al, chachana moment kapunot, a moment rotor, a moment Kansas what, kaparan mi meren Kauno, I kaparan mi meren Kauno, pebol, I pebol mi meren Kauno, achapoita mi meren Kauno, karata, Yermenok pay attention, Yermenok waste time, Kilkilang open punotki, song kan makap kapel gitela, focus on Kauno, buaki sapol ma inoka mi po child. Okay, yakachin sapan, ong me pais wotakan. O katek kenduduetra apanan ke manaman o waun okay ko saya ki child ang katakong aramas spice wood kan chay banan ki manaman ang pewede chay banan ki wow aramas wodakan alright so iban udi jawasa abtami song kang kakilakayang ki child and waun ko kot pwede miyayar sapulma kasanting kapayata po child pamprong watak rajigajikwalu soja kang punot o masapwek ako porapor pangking kilang ayumun jijikan arpan lodi okay corona o dengan triple kan koras apan lodi Kauno pang kot kisang child solang apan moitang koras me pun sasai Satan and buyamat matonggan rail mapo okay pan kalula wur yang kot okay pan lalawa Kauno aren mela. Okay, so Kauno pang wai ki child sang, Kauno pang wai ki child sang, mona pang muitang munjijion kaunta samba. Rajuk tuawa, ekin sapa nong me pais wotakan, o akata kuntu tueta, epanan ki manaman, oh wow. Alright.
okay so I wasan wata may menchiang ki kasampalan ki chailen kin paikiang o waun ki paikiang masa ng kauno paikiang kosonatakan kosanting ko perang kuot ong ki chaila ramas paikiang waun ki eko sang ni kaite ka ainda main ko ti paikiang ko mo te main ko ti pakpakong ko main ko ti I waun ki apso ja wiya paki wiya dam bang paki okay may waun ki bang waun ki yang ni ai merang ni ay isang kiseo may waun ki ban men kapayata sapol mamasan po ki waun ki so wiya paki masani poson sotra wiya poson malio poson melayo okay so test pan posono memamor asa magjaken rute te doja kejal rasan chu ka me patidinan nan me melelo okay asa makalawa tay kan rute doja kalawa na tay poson kirti we nan pulmao o teng me yinan masanan court o kejal kin kapayata or ya divine health doja palwara tay ka bangkelain okay chay bilbangka peweti samoma maurin samoma so kelail ko sayayo kelail rosonen palwar peweti samoma okay sampuka kin kalangan ata kauno po armas pa nurong me komui olen court komui lien court kapayen court mimi pomai okay mas tutro ko sayay railakan me tatok nan mall sarawian kauno ko sayay ko Rusia makan maun ke kauno okay komui yo ngai socha yo so atas title kita ka sampal ke masa ng court o kuprang court and poita ata morpan mas ata mor sa Japan so mau ata mor sa Japan so Japan so mama okay may nani ikakate te testify ransa may compare ransa may karasapana at more ngoyo ay panay okay miata magani doktore isay panay puegi terenarmas makoko takap ng kono bata ay baba permenso ay baba mo men mo ko tayo no merli men chaman okay so anso me se chugita se sa kauno se kin sarawi ya program sarawi ya tiak okay so the court nanach more so roperopong pain kit palilaut so se totok ran koros punotin moni an so koros se memor ki sakau nen baba yang kopopo sakau nan wing kitri sekenale cha moni so chalipa okay yalo moni so chalipa so anso me samui tang kraisach mor ki soik sampuka ai chaptak lang manamanen court pokita anso ko okay jay so lang lar chay ban soik sangan atel anapan mor poki yamu na pan so lakan sakawa so nat ki yang aramas porang kang poren meme la poren so mar renta okay so sampuko ban soik okay yatay ban ut mor ki kalanganen court so anso me kauno kotlong nan mor armas kilame puen nan mor kak mau sang tam chay ludui maso so iwewe okay a chay health palwara chay ka bang kelain chay kak so lang ap ngen sa tuya ka kaon kom wewe ki kom kak ipsa palap so tutong manamanen court me ki yang komuyen ngen sa tuya mamal seli kom kak rjinga taal ibiliang liter seli me kom ko waso mau ki okay so kom pan kau so ngen south surrender kayo kampan submit your life to the Lord chay bang kiti ki chay karakara kala mong kauna pakmang kita pa chay kan chay lap soy ko way ngayon saot orjinga tiyala kan chay kak soy ngayon saot kap chay kin oyo pentadral rujunga nga sin wanim kan sin window kan puweng gulnuslong lale agang kapreda sumao kapreda kapunat karta niya chay pakmang kiyar ti pa chay kan o kaos pa chay wewe kime chay pa wedi tip makitin Satan ara yaraman rujunga ngal Yerman rujung atal, puan sama cai rujung ngi al, ay macam itu semua kan mau rin solang, okay? Malte kacen lingar macam miar mas makin tata, ay kapag kas chulupo, pergi asam solang, lugu yang kauno, absangan kas school ka komol, puya kilang sutra tuwa liman kauno ada do. Kauno ka kapantela sapang atay kapag puya mangi, memen kas schooli kitain. Emang kaskuli kita jalan nasalah memelelo. Kauno sujaban sabang ya pun ya kapag pun ya mamauk. Kauno pan sabang ya pun ay wewe parakyan tame masani, ay bake parakyan tame masani. So emotion or truth work pasang. Okay, pa kauno sabang kecil pak sujaban. Kau tu ya mamauk mo kau cungai inta. Oh kauno makan ya pun ya mamauk. Kaiten, mamauk kita paikan kaitek poinan deep.
Okay, Christ pointar ti baikan so ibang ko to chungai pakmang yang kauno ti baikan o nga yale ti mak ni posa ni banda kom makong yoyer sang niyam ka tin nogi di ban pak mak kom pa ka tin makong ya so masangon melel puka merulay mong yung pak makero nak udal ya lo koy insan ma. Okay, amay ban tatong ki emotion bang to yung mamaw ko nak ngay solangan nan mamaw ngay la mamakauno makong ya. Esa pong emotion to what Papam, kokon, mata mo ka naramas. Poson, chay panaleti is kichal ren kauno, mamor nan is kichal makauno masani. Okay? So, ansa magchaypan, mangyala, the truth of God's word. Melalin sa pulmang ko masan, orya, sumaban so lawya child. Sumaban pepasang, sumaban pupsang re child. Okay? Maurin sama mo pang pupsang. Pukitak chala sayer tight, chala sayer mayroong maging kaparenta kauno. Isolar wiya ki kauno na sinluwa. Okay? Na nak duweta. Ragata senjeo pulnan nang kopan nak ko. Ragata chala pulnan kopan nak ko. Duweta kauno pang solar wiya luwa. Kauno pang wiya mowa. Nito na kosayayar chay mempom pe ya chay siak chay kun more way. First fruit, check more way ren. Lapalapan wakan tiyak. Area nana chay more in so long kingdom of God. When court me ban ruler child more. Okay? Kaidak tiyak pan partisang kuperang kauno. Okay? When court pan rule. Kaun Jesus masani. Roman isakriyaw. Chay mimiselina sampa. Kaidang child. Kisan sampa. We will get mimiselin and samba, a way to or McChaban can operate lale. Abang Casabonopon, Abang Casali, Alaban, Mangamangorur, the Abandel Mancotongotong, Ongralakan Mesosa. Come yo ngoy and Anna Mangiala, we get dolul, Yamoman Kauno, Mama Sanita, we are Perkan, Buchelangak more and poet, more and poeta. Okay, live free from lack and failure. To a jomo, Chaban poetani health, Chaban poetani mental, chay bang poitani alansent, chay bang poitani spiritual. Okay, yarmas rabirkin mayrang, kaskasayan saulang. Ragak mayrang, ragak asayar dakot tight, o mayrang ral lalalapoto, ral chuklang wai, ral mall, ral salamayang saulang. Comes to we keme, mayrangan kauno kapay king komunita area cheka, pues igosayayar ayot te balasang ayo samba, resosong poita eudral. Kauno sosong sam poita tursang moni. Okay, sampara sosong poita ni nom keteren moni, keteren waram stosa ni tipso. Okay, kauno sosong poita retail spirit, mind, tama mind ko sampalki imalial magun wakit silia chay uyuyakan. Karta chay lanana karta namalial. O paluar chay lanana kauntat utungan chepelo deep nam paluaret. Ipoitan mo. Okay, o social patrang metrikan. Area kalimawa moni. So 5 areas yi kasasongan kauno megatan ko poita. Ramay pan wiya may rang changay kasik moni bang proto. May ban lalapot ibang poita ni sonchika. Magkauno iri rongay poita. Okay, karday men kakela kay kichel. Ala kam mayroong pagam kasik moni yung proto. At tama proto ka on fire for Jesus. Tama proto kauno bless your soul kasola kapaka. Kapag powerful, Satan rongo tang seli. Okay, kapay kayo mo, monis chukak painta. Apwegi yo mo pake, kauno kiskisakin komi. Extra treat, okay? Kisakiskan magascho gegar, moingo yegegar moni, apo kiwi tama monis chukak kiwi. Okay, devil is a thief. Imo puksaraw ka dete yang chenam, nansone isakisak. Ekatan ki liprapo. Tamet liprap man kung goton wiya, tuwa jong goton prap. Chukak, ayay pa joy o toke, papan masamasan. Again masamasan ki challenge so mechay luwet. Again masamasan ki challenge so mechay so kaudri. Again masamasan ki challenge so mechay instance wood. And so mechay lack to a apal. Again masamasan and so mau. Okay, again masamasan. Apa child paying chorus mia pak. Mechay sosa makauno up chapara sang child da. Okay, pwede in the spirit. Child operate non-physical. Okay, back the back Jojo. In the spirit. Karasaba, kamu yo lang quarter man liyong quarter man. The Syrian Kauno come bake. Kamu sabal. Ngen saraw mimiremi. Kom changachang donal. Satan kaskasina ni kailanal.
wabang wutunga abang car accident wiya comes to mela pogita angel is there pararang kauno mi me pomi kauno su chomuita okay masanir niya chay ban testi niya chay ban lalapochin wata chay merong atay tight chay ban kilang chay ban udial pararang kauno chay ban udial kapayang kauno eso tata mi minumone bang puroto songkan makonong take us out nan morwat up kauno para okay ija wutingan ko to kawela ko to kemela ko to prat up kauno ka chito po yang child more maunsa magon ti pachaikan gisang korea karda okay bak chekin matawa ay more korea po ki baba kala bago kombanta dra ledi polang Christ 2000 years ago okay 2000 years ago walar korea langata pondubuo walar korea langata pondubuo karta komu iputin antiwet kombangko saya pono more niom kapakabon powerful okay yan tatok ni palingen kombangko saya ikemela korea pon metiang tomoy renai papa kala bago ni songan alta mo korea passing down nanay muya chikawudi nanay muya chilopugeti songan korea sutra ban pass down okay makompa sutra utaki o magkapakap atama ka na banta dongi nan diwan mo korea bang keep repeating bang wiya kapurpuriyang masotra ola manuta masotra liya manuta masotra solang masriyang kota manuta o palian okay sedan bang kilang open inay way meluwat open inay target mangay waste time so our person okay karday kakela kay kichel chay banala tama Christ wiyayaro ime masani ki on the cross it is finished labo pan tipa chay kan nakiyar chay banuta cha aleti ikaraban aleta Christ okay armas kinta rachaka melele well insanam chaka melele up the ya chay koras maleta Christ melele nupsapal chay lasa mangen saraw kotlong chay lasa magjay mayaw nan morin mas o morin cup okay may bang waray lar na ititawang kauno apen ngoy just to kakironga tayo morin mas yanana prong upsapal paleta Christ walk wing coat tiata pom wing coat counter wing coat wugdalar wing coat kapayatar okay so dama seten kun men wiyang kajela kun men wiyang chajalam punot kun men wiyang kajailen punotin moni niya kasi moni punotin moni kartak chekin aledi ni chay pete kan chekin kapachalar 1-2 ko yalaro apan streetchar punot okay apan men chailen practice chay poson niya chay 1-2 ko isile mona chay 1-2 ko matawata ka schoolen waun ki kauno pang saya main ko pang kila ay tight ichar maso ichar kom masani kom ban sego isang mansiong kan kom ban para tamelua yang kakapalimao okay ar kom ban bil kasik kalangan kiyang ko maniyay baik ikasik kom ban sa wasaya ar sangon kapakapuka ni kapakabong poson kauno panutan meet your need puegi kom kiyang kauno lale kom so kelep ki omakapunoten kom kiyang kauno lale nan madu isak payo orong amawan wing court pan lok silu wasakoros nin samba puen katete ang aramas koros okay rong amawan court pan lok silu wasakoros nin samba parmas koros ang gak rong amawan kauno ay munan sa wapan leloto okay masani wrong es masani alieta what could wrong missionary kan uya peta aramasakan me puksaraw sa eklelya rera rebel peno ramanta kauno nan media tuweja ma aramas tuweja the quickening of the word that kamatangalan masanang kotan patak amatangasang bar lumaysak sa malaro okay nan di magcheliyas lale na matang tama chay pambilani way lima o makauno pa uya kakakuya paro de baryaw true tama available and so what okay patong tama kuporangkot sa makakaudi ija machay pang uya prepare ija machay pang kakuyang partner wrong kokon wasa tama masani wasa masano pan lel wasa koros ariya ime seten kin target yang kechal solang challenge pangaki yang kapaka challenge sodamen yang support
Okay, chailan roborobong at pinky child mo po ikomor larban yawi Jesus and God to. Eh, and so mo ko yung ngayon nantiyan papa kauno nung sa kipon. And so mawat chaban lel nan lang miya ka chung patra awiyaw. Okay, because ayayar lisarop limao awiyawi ko yung ngayon nan lang. Arisang ka a child may ranga pa kauno mangi. Kachung pa child miminan lang po kita yang pupusaway masano and lalaway na narapan sampa. Makarataw kay kan ko saya. Ay bang wala ay tight. Ay kung kakela ka saraw yung patang kita ito waway rerail. Okay? Ngoy kan mangkila wasa me yasa me takang koto makmakit. Po iku perang kauno. Okay, iku perang kauno chailan roko to aramas. Po imuin sampa bang wiyawi. Masa ni. Correspond wrong. So imak chali ang kamerang. Sent ka nang kak pati nan puel mau ang tatakang kauno. Mabang wato metodo. We minsan pa bang yawi. Roman isak payo. Ayatuan na rail bang kak lukwuriyang. Okay? Sotra rail poson. Oyatuan na bang kak mia rail poson. Masotra masanong rail. Okay? Ayatuan mapan aral bang kak wrong masan what? Okay, ibang ko saya po yung wata kay kinsa sa lahas spell. Kasi saya yatuan armas kanapan wrong masano. Masotra masanong rail. Ayatuan sotra makatar son masano. Masano bang ko saya lil rail. So como yung ngoy magchasdiyan bata ni tamoni kang kakyang song katar. Okay? Imakarata ko sambal chailan mayroong. Kumkak mayroong way wasakan koros. Kumkak mayroong ito ng Kauno bata. Kumkak mayroong la ng Christian Mission Fellowship. Mayroong la ng Efrio. Mayroong la ng Assembly. Mayroong la ng momotso makam kon. Imomotso makam kamonganan nga naman yan. Imomotso me kolokol vision of God. Ya vision of God and ya kendon Kauno rengchay solang. The greatest commandment. Okay? Kakalik kayo kasambal. Chailan love the Lord with all our heart. Chailan pakong Kauno ki at chay mongyong. At chay matamataw. At chay kel. O chailan pakong menin pataykan. So kayo kasambal command. Karyan yak kayo kasambalin commission to wata pegar. I chailan golaw yata tumbatak. Okay, golaw yata tumbatak karita. Chay panirong ni chay moni anano golaw asama pa yata tumbatak. Hallelujah. Ime masani ki challenge patokati nan way me bang kamaredi eternity kay dek wasame long on much bang kawela. Okay, ap me bang kamaredi more sojuk. Nan matu isak irajik paisa ki oy pan wata kata. Matu isak irajik paisa ki wa. Meman makin kasamo saukopen kota man. Pwede ya saukopen kot. Epanya nga naki paisan saukop man. Meman makin kasamo aramaspung. Epanya nga naki paisan aramaspung. Okay? Tama chay yang saukopa man. Ako saya saukopa man. Saukopa man, the wamparon man, the John tatakan momotso man, the saulang man. Iko saya yar me chay pungula pwede Christ. So ata chay saulang. Okay? And so me tama chay yang rail. Arya tama rail kisakis. Their reward is ours. Karata chay kak wato nan champasen sarawi puen mia mongo enapali kupurang kauno na wasan sarawi. Chay bilka kapayata olen ko chakan. Okay? Mia meken ndanya yang support penihin yang support. Amen. Niya mo ganayawang kauno kompan peni ronga tangen sarawian ni Kauno bang kiyang komutotong en sarawian pilpan men isingokan mo kompan men support. Melel tatok magchail kilang magkapkapayata pegaren court. Ya pegaren courtan chailan roko to aramas nan wing court. Okay, chailan roko to go ye therefore and make disciples. Chailan go way o yata chon pata. Kay tek chon sarawi. Bejay kak tiren chon sarawi. Absolute chon patak lale. Okay, yamu muna iban chon patak ay morbang waksang yayer iban ita wen Christ o ibang wiya kupurang Kauno.
Okay, so John Sarau Koros, Anano Yala Chumpadak, or Jalanana multiply, Jalanane Natic Nipalangan, Kaibuya di John Bata, Kaibuya di John Bata, Wasakarusia. Okay, so Kasambal, Kauno, Kupur Perenki, cheerful givers, Kupur Mak. Yeah, I mercy jar, so Pelin Masay can we a caracar. Hallelujah. Count coach of cheerful givers. At Pakong, a Perenki, Aramas met such a kisokoliki, Arel Paikan. And so me compan Sapanla, Yomupan, dear Kalangana Kodo. Kalangan pang popito, where Masanir, me banking Kiang seed, a banking Kiang, Tuja Warren Tugo, a bankiang como Warren Tugo, como Yangak Patok. Como Yangak Patok. Okay? So, and so on, but a Brigak Miminan Masano. And some of them koi was Sankatongan, Rongorong Masano Kopulipul, or Commenton, Masano, Wiyak son of Mour, Tamuk Katokopana, Masano, and can Kak Ebang Kapakabang, Bankot, Mela Masano, Yalang Hoi, up women and manifest, oh, like Kupurmax, as a Castalet and Pompea. Mayrangan to a seal the deal, okay? Comment Masano Kapulipul, Comuyari, Korkorong, or Englama, or Imen Patlale, okay? Second Kosaya Pat. To a Warren Jugon, no money and Mayrangan. Warren Jugo, Patnan Masano, Masano and Gak, Wasatawaya Laksana more. Abangasabonobon, Macchais Chugan Wewek Yap. Child spirit, eh? A child market can you won't out on again. But I said, we are a program, okay? Mayron Kichalai, okay? Mama, Mayron. So, check out on again. Cheban Rong Masano, oh, mention Masano, we are like soy. Oh, Taiban we are paying claim Masana and Butere. Aria Kauno por Perengi, near checking Stapan. Me no money extra was Agas, Mimseli, go away, Chapel Mayron, oh my God, I Masanan, Masana Butere. Egin and Kapar and Machevan, we will get a taco Merong. Merong is Solawia Menkanson's word. What I'll pay, a child blessing Miminan and some chicken Merong. Okay? A child Copurburto, and me and a chicken Merong, Puggy Kauno, his ways. Sabulma Alakano works on child saucer. Chapano saucer, near chicken what the books are all your practice. Proverb, labing batage, isa kriyaw, ye kupuramawan kauno, mekareta kopopo. The dog loud, so chakakan, kapopo yukala. Wow, metawa. Labing batage, isa kriyaw, ye kupuramawan kauno. Okay? It is God who give us wealth, eh? Kareta kopopo. What? Yei kupuramawan kauno, makareta kopopo. The dog loud, so chakakan, kapopo yukala. So chay mangi, chay weweki, chay lagan me chop. So chapakyo, chay bang kopopo sangya. Okay? Apa chay kopopo bang kosanya chay, the tongue principle of God. The donkey, Allen Kauno, Wiapan Kauno, okay? Wiapan Kauno, so Wiapan Kauno, Tame Pilkin Wia, about well supply, about Niachay, and Nia so much chicken peg, chicken Rujungata, Alan Capai, Utapto, Alan Capai Gosani, creativity, Gosaya, Nikauno Capagata Comuyongoi, a Pulereta, Songan Chanana Tierra, Chatatongi, Pocapayang water. So, Makoyakan. Kaya can create, kaya can we at a meakot. Okay? Kaya can Pilka school can make child, we are upper pok, Kaschool can makota sort of wisdom of God, Apali, or Kaschool can build sort of Wutan in the park. Okay, so everything, song the mau chorus, Kosara and Kauno Machaban Chamanki. Because the dog loud, my bound, you chai with the dog, I got or a lark Kauno, you chai with the dog. Arias Chukaka boy, you could child. Pueki. Kamaran chorus ko sang re child. Pueki, good management chorus, steward, Ole, help me Lord. Papa, te apali, mau chorus ko sang re God. Okay, so, tama kayo, iwewen ka no masaninan.
maduano silisak selu rabak mas wing court o tame ka chung kaparengi a song taken up added to us okay yang sama kamu olang kota man liang kota man Kauno tor ku perang kota poita area pul wealth am pul painan lemamui kan kompana sa pali bogda Kauno merulo rain control amak cai kila Kauno liki aga cai la koto kia cai pay kasaya pay ko pon bang ka wik cai la pay ko pon ban udi japon sambawat okay so ka tung pa poki Kauno suto sawas lale cai ko chore sang so kasambal Kauno ya person na cai more sonje kana cai lam bangkak poita lale so okay ran pugi sibang wata kata po time up panggi di job mai ka kacen njingieti are watak mur pugi puksaraw ka tete yang kecil oleng ko takan meti yang dor mo trail ya mo manarail kin bawo ni Kauno o rail ol ko popo ka ya ke rail ko popo na puksarawi Abraham te baba Abraham Genesis 3 Isaac payo heo Isaac okay na Genesis 3 Isaac wano Isaac riyaw lele Isaac payo Joseph Genesis 3 Isaac tuaw riyaw lele silu Job sob ew silu tuaw lele Isaac Nanmarki David kayong Chronicle riyaw Isaac tuaw silu lele payo King Hosea karyang Chronicle riyaw Isaac wano irajikijik limao. Okay, so Mia sabol mo my time my kachin watak pueki. Iray la kami chiyang dor mo child checking ka school sang aral nor. Wasakan merakin sabong yak chais cho menalasang. Okay, wasakan merakin poy talalak checking menalasang. Checking ka school sang aral nor. Sang nito token ngayon saraw yakin empower ngayon saraw yakin kakela kayong ka child ang kapayata kupurang Kauno. Nang kayong king kayo nan marki riyaw silu kapayata sabol mangkosan netakan o masan koros menting tier nang kosan netan Moses pogan poita ni song koros magapan wiya de wasakan magakuwalaya so ko sayayar masan ang kotok kin mimere child chaikin kapayata ak chaikin poita ni kaitak susongin sampa poita ni yamu mong Kauno ye susonga child poita. Okay? So last in scripture, last in ramimen wata kong child ko sana Luke. Luke Isaac wano walulel Isaac. Akachin masa ni numoy sapo. Numoy sapo mangyata met kapengala lolokong suet and so wow ole boy aramasakan me kisan sampa ramakin lolokong ni mekan me pit pain rail laut sang me kisan marain kan ni mekan me pit arail maur sautuk okay aramasakan mekin kisan sampa rakan mata water sampa suta mekat me pit maur sautuk Jesus arapil masani arintang kumailan totong kiyang aramas cekan amail tipson sampakan poren wiyala kompakapamail pweni amail tipsaw apan sorala coach pangkatin kasamolong kumail nantew sautuk okay so tama cekin wiyayang aramas Chaigen wiyayang Kauno. Ngoy yay kapagap tami men paiki. Imen pai puyang kapayata me chikan. Okay? So apana chay kapagap chay men pai pa chay payan gak overflow. Inawa mi minan mayroong. Okay? May pampagpagita o may god kapayata so ay tota. Prakita mabuksaraw masani. Karatay pan men pai iban po na sa Kauno. Sacrifice ay mayroong. Masa ng pambayo ko saya mayroong. So mayroong ong ya ngilyo makamatak. Christ mayroong gilay. Loko-loko po la po child. Okay?
child mayroong pinan market David ko saya istuka kiyang kauno me got me istulokagi istumatangi okay so mayroong chorus me pulitasan na chay mong yung mau again mia tomba again mia wa mayroong chorus me kamatak we do it for the sake of God te kuprang ko jan poita kinenen mia katapa again patapata kan iputi again wa okay kasi yayar me mayroong rasang ajay pa dago 1 2 ko buen kak osata so tame osata moni osata kilay omorin solang osata marain osata sujesu mau osata masamas mona ramas okay kadek chatip so mayroong ang quote kausang kecil megaros mecela nan meur irajik isa ka makin lalapot ni mejik ebampil lalapot ni megot loud o makin kasaulugilig ni megot chikik ebil bang kasaulugilig ni megot loud okay nei chai moni kecela kan makin wiya kapakap kauno tatong kecil powerful lapala itipak mau chay bang kasawi acay mayroong okay o maramasin mayroong kauno ban liki o kauno ban kapulong anointing kaiti okay kaiti pewe masamas power pewe pokita eosa palita me chukchuk okay so ya chay kaso monggotan moni sanjojo ap moni eo so chuka koskosaya on fire for Jesus ay sa mayroong chuka koskosaya kupurong ko jampoita ngoyar masin kapakap ngoyar masin songkan ay sa mayroong ay sa isang giseo o isa sa wan ki ay mayroong okay so chuka pagi iyay mayroong o ime sa song may kakapali song melaut kan makaw na bangkito ime masani ki meman kun lalabot nan mego chikchik arya kaw na bangkiya mego melaut sang okay so lalabot ko sambal lalabot po acay lalabot mo kot kiyang kecil len kiyang kauno liki kecil pecel lalabot nan mego chikchik so masani abang kiyang kecil melaut sang okay yang wayon da the real riches what ki kauno niya ka chinurong the real riches ko sang re eso to ko sang ni turin moni kan magche ko to kita pon samba the real riches ko sang ren kauno okay to ja more unsa ko more ko popo melelo ko sang ren kauno ariya ka sambal wa sang yap chwa ta chailen asa balik sin me chigjungan especially nan rian moni ngoi liang ko taman olang ko taman olang kauno man limbagong cheeses ayap sosa pali nei moni yanane repent yanane pokita iwasa me song ay lalabot okay katorela mayroong katorela mo yarmen spend selimal okay tame luwa ka na paliyang ang panay kapayagi ta support ta takang god udano pwegi achay malia lanso koros chay luslusarapi achay kamor achay matamatawa koto nan buin nan lang pananso koros rule kaon silisang kang koros machay kaperen achay sawas achay gento nan mor okay mapit sampawat pansolar nok chay lang kotawak chay panasa chay pan mer pana okay mo chay pan mer pana paluar wat pan puralanan puel ngeno pan kukola aso ngeno kola lel nan lang songen kamar koros me chay wiya pon sampawat ima kauna pan kalisarabi king ketail okay kalisarabin kisakis chay pan susoy ko pon sasa o kangaleta chay ka komorla ap chay pan when we ban eu chu ko masanang ko masani in my father's house are many mansion okay kau ko na pang kechel numan nan market mansion nim castle palace are one child kamar kan one child chunlangan biot tatong ke kau kawatan mo child ko okay so kalanganin court kalanganin kauno kamelele taulol me niya chay bang kapakap kauno bang kai buiti mongyongan men kiwi child kiwi bogita chay pakong kauno chay kak support sili wasakan koros me chay lasa me kauno yuto tongi to wasakan koros me chay mongo asang na chay morin so lang kiwi yo support pokupurang ko chan poita chay ban lel nan lang
Imi sagan o ya mission Sunday. Morin sampong riyaw kara sagan ya mission Sunday. Mission Sunday mi tuwa ja kola tamoni kawo Papahki we lau takano kataro support. So chay pan lennan lang men Afrika pa pancang ito ramaw yuk. Okay, men India pa pancang ito ramaw yuk. Kapang ko saya, and so tay iya sa puina. Nanam mayrang, nanam kapakap. Okay? So chay ka lokin kapakaper. Ahap mayroong ko ya kamoryo to try seal makauno empower makauno kiyang kom trotra Papahki apalimao pokaunon peren kiyo pil kalau dela masa ni last in scripture me ko saya makaban lalapotong sinjalakit me kauno kiweyen lalapot apalimao kauno kaberen ki amapaliyen abang kiwe riakit silikit lima kitabe himo ma makanya bangkal kalau dela so bag challenge Papahki payen kuat chay kono ngapali mau tamek yang challenge amen kalangan omay siwa coach kan labalap kalangan ki yang kamu sapol mamu masan kamu gacung kupuro kapayata ko Rusia mayang yan nan rumot klok wato Lord kapayata at maur kit koros anane kamu ka skuli kit o Lord maga ki yang kit wasakan mesakin sawewe sakin titip sakin pirprapay kamu imo kamu gacung masani yang memanat kemperap sakin sudah pona sakin kamu tait o mayron kamu gacung sawa sagit sengkak waliakap sengkak waksang anapanat maur wakong kupromi pekapai sakamelele kam sudah maur kita lah kam gacung kupurki at mauran pai o rabaraka sakaraba ye mai ye kupromo masanang goten lilewe na we kan korusia kam gacung raise up Terrenaramas, kitong get cheerful heart, sengkak peren kikiwe, sengkak alialu, mamor, nan sapul mo kapay, when God and tiata boat, kakao nat more, oh God, preaching of your gospel, and advancing in every world, oh Lord. Batak panlil was a karusia, aramas available in support, aramas kakowe, puegamia charger. Kalangan kiyang kamu moni kan chorus mana na talk, chorus me mayrang Lord, chorus me mayrang o God, kam gajin bless o increase, ito nam gajin inogi dear, aban so moni, aban kamor pan nangan, aban mayawin na nat malian, aban balian away masan sumao, aban song chorus me mao, kam gajin inogi dear, fullness and abundant niyal chorus. Sa kaprayang kamu yat kabang kasabat kalangan ang kamu count Jesus. Mawiyat kanat sangkamor. Amen. 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 Kalanganan ko to kalanganan ko promail Russia. Lakap kau taklak walualap, kau taklak limau. Iban sa life lakap teaching kalangan.